Одличен сте како актер и во театар и на филм. Одлично се справувате и на поле на музиката, но и одлично рецитирате. А ќе речат многумина и одлично изгледате. Иван Бузичич, да, во интервју за Телма ќе слушнеме дел од вашата приказна во овие 15-20 минути. За почеток, во едно друго интервју велите зборовите се многу моќни, затоа кога ќе престанете да ги кажувате, почнувате да ги пеете. Колкава е моќта на зборовите во таа насока? Што се може да направат зборовите? Hvala na komplimentima i hvala na razgovoru. Vrlo mi je prijatno u Makedoniji uvek. Znate šta, ja sam to rekao na temu reči i muzike po svom iskustvu iz mjuzikla. Preko 20 godina ja radim u jedinom muzičkom teatru na Balkanu, a to je mjuzikl pozorište na Terazijama u Beogradu. I tamo sam video da su najuspešniji mjuzikli, koji najviše dopiru do publike, koji najviše dirnu publiku, su oni koji su pravljeni da kada junak u nekoj priči više ne može rečima da izgovori, on krene od muke ili od radosti da peva. I zapravo tada je muzika logičan produžetak naše govorljivosti. I zapravo ja sam onda uzeo taj princip koji mi se mnogo svideo i stavio sam ga u ovaj svoj autorski projekat Naše veče i to je fantastično profunkcionisalo. Mnogi su mi govorili da, što se tiče materijala, da ne može da se govori francuski pesnik sa ruskom muzikom ili da ne može da se uradi stih Arsena Dedića, a da nastavim da pevam na makedonskom. Sve može. Sve može, nije bitno na kome je nešto pisano, na kom jeziku se nešto peva, bitno je samo da to ima takav naboj da se ostvari celina. A s druge strane rekao sam da ja da sam pesnik, ja bi o životu pričao kroz ovakve stihove kakve sam izabrao u ovoj predstavi. Да. Кога бивте средношколец, некако се баравте, веројатно е тоа дел од секој млад човек, така, па имавте и свој рок бенд, рок апотекари, да, но во средно не сте сакале да биде музиката вашиот избор, туку сте сакале да станете професор. Тоа е важното и сега како од музика, професор, поезија, влюбеник во поезијата, поетските нели кажувања, рецитирање и така натаму, излезе глума или актерство. Pa, mogao sam sve da pretpostavim i maštao sam o svemu, osim o glumi. Znate, gluma je malo takva da vas ščepa, da gluma vas odabere. Znamo i one obrnute slučajeve da mnogi koji su želeli da se bave glumom, pa su preko 6-7 puta izlazili na prijemne ispite na akademiju i na kraju nisu upisali. I to je dokaz, s druge strane, kako je gluma kao zanat malo neuhvatljiva. Ja sam se stvarno nadao da ću ili biti muzičar, ili da ću biti neki književnik, ili mnogo mi se sviđalo da se bavim pedagogijom, da predajem neke jezike ili književnost i tako dalje. I to nije bilo bez razloga, zato što sam pre 4-5 godina postao asistent na Dramskoj akademiji i 4 godine sam radio sa studentima i video sam da je zapravo postoji zrno dobrog pedagoškog principa u meni. S tim što nisu ovo godine za to. Ja puno radim, a studentima treba da se 100% date i zadivljen sam svakim primjerom dobrih pedagoga. U srednjoj školi sve čime sam se bavio, od rock apoteke, preko folklora, preko pesništva, preko učenja ruskog i engleskog, baš sam bio dobar đak u smislu talentovan za strane jezike. Sve se to nekako spojilo da ja ranije vanredno iz srednje škole upišem akademiju. To je jedan dokaz da vas zapravo biraju, uzmu vas i odvedu vas. I malo je bilo teže zato što sam u Novom Sadu studirao, a ja sam poreklom iz Užica. Užica je u zapadnoj Srbiji, u tom trenutku 6 sati vozom do Novog Sada. I to je onako malo bilo, malo kao da sam u nekom inostranstvu. Iako sam i dalje u našoj zemlji, bila je to prevelika distanca za jednog 17-godišnjaka. Ali je neobično. To je, na primjer, dokaz da treba čačkati po svim svojim darovima, treba ispitati sve svoje talente, da decu treba da upućujemo na to da stvarno sve može, nema ograničenja. Nema ograničenja, kao ako si fudbaler ne možeš da budeš umetnik, ako si dečak ne možeš da budeš dizajner, ako si devojčica ne možeš da budeš neki arhitekta. Sve može. Sve može. Тоа и го кажувате и сега на својата ќерка? Да.
Da. Kakvi su njezini izbori сега? Ona je, vrlo je zanimljiva ličnost. Naša Nina od malena je onako pod reflektorom, pod budnim okom javnosti, naročito na temu talenata. Šta će biti. A dete je izvanredno talentovano i za glumu i za muziku. Međutim, zamislite, ona je našla sebe, ona je izvanredan pijanista. Ona već godinama ide u muzičku školu i baš je dobar pijanista i potpuno se izražava kroz klavirske melodije. A pre godinu dana, pošto smo i Jelena i ja bivši igrači folklora, mi smo se mnogo trudili da je ne isforsiramo na tu stranu, jer jednog dana može reći što ste me pritisli, što me niste pustili da odeberem sama. Znači, ona sad ima 12 godina. Ona je u 10. godini sama otkrila folklor. Mi smo njoj iza leđa se onako jako radovali, jer je to zapravo bio naš izbor, ali ne i naš pritisak. I šta se ispostavi? Dete kad je stalo na scenu, da je rođeni igrač. Ona je za tako kratko vreme postala maltene solista u jednom kulturno-umjetničkom društvu u Beogradu. Tako da ona sada putuje. Imali su turneju u Grčkoj, Italiji. Kako i mama i tata. Češkoj. Vidi ovo kako se... I ona to tako dobro nosi. Ali, i hoću da kažem, i taj folklor je isto sličan, na primjer, kao gluma. Tamo je objedinjen ples, muzika, scena, učenje o tradiciji i ja mislim da dete nije moglo da napravi bolji izbor što se tiče hobija. A za profesiju je malo rano, vidjet ćemo gde će je život navesti. Го спомнавме Рока Потекари, много интересен наслов. Како го смисливте, кој е кумот? Pa ne znam, to je to mladalačko ludilo. Kao Roka Poteka, u roku postoji lek za sve. Znate, muzika je lek za sve. Кој беше дел од бендот? Kako? Кој je bio deo benda? Bend je bio pravi rock band. Imali smo, znači, pravog bubnjara, 3 gitare i ja sam bio pevač. I tu se pevalo sve od Bore Čorbe do Metalike i Nirvane. I dobro nam je išlo. Baš nam je dobro išlo. Ja sam posle upisao fakultet i otišli smo dalje. Međutim, Roka Poteka i dalje postoji. Taj bend i dalje postoji. Skoro sam sreo basistu koji je, znači, pre 25 godina svirao sa mnom. I to je baš bilo onako dirljivo. Kad vidite čoveka s kojim ste u ranoj mladosti stajali na sceni i svirali neki rock, neki metal, vidite kako je život čudesan. Šta sve lepo može se desiti u životu. Jer je on ostao ceo čovek, ostao je muzičar, ispunio se kroz to. Ja također sam u nekoj drugoj formi. Tako da je baš je lepa uspomena. Sjećam se tih prvih nastupa. To je prvi put da sam solistički nastupao. Kada bio? To je bilo u 15-16 godina sam imao. U gimnaziji. Folklor je grupno. Znate, kolo, nas 30 igra, ali ovde moraš da staneš za mikrofon i da ti kreneš. Frontman. Jel se sećate one pesme? Niko kao ja, niko kao ja. Naše generacije to znaju. Pa na svom prvom koncertu ja sam zaboravio reči od te vrlo jednostavne pesme. Pa zamislite vi to. Tekst je niko kao ja. Čuvena rock pesma. I ja sam pevao samo niko i nisam mogu da se setim dalje. Šta dalje ide? A ceo bend viče kao ja. Niko kao ja. I 3 minuta sam ponavljao niko. Ali delovalo ako neka fora. Samo ja znam da nije. Да. На 17 години, кога завршивте средно, рековте пред време завршивте, беше ли тоа предизвик пак и за вашите родители кога им кажавте дека глума или актерство ќе биде избор и што подготвивте за приемен? Niko nije očekivao to. Ja kada sam rekao, ja sam zapravo do glume došao preko poezije, odnosno preko govorenja poezije. Zato je ovo naše veče, ova predstava koju izvodim, mala posveta tim mojim počecima. Jer da nije bilo toga, ja do glume ne bih stao na teatarsku scenu. Ja nisam u mladosti išao u dramsku sekciju. Nemam uopšte to iskustvo. Ali zapravo ljubav prema poeziji dovela me do akademskih stručnjaka. I kada te godine sam ja baš dobro bio kotiran na recitatorskim takmičenjima, bio sam otkriven kao novi talenat i kada mi je predloženo da odem da probam, da vidim kako je na akademiji, moji roditelji su mislili da
sin ide samo da proba, da vidi kako je, pa će sljedeće godine kada završi 4. godinu da se odluči šta i kako. Mi tad nismo znali da zapravo umetnički fakultet može da se upiše i sa nezavršenom srednjom školom i da se onda vanredno završi gimnazija, a redovno 1. godina akademije. I to je bilo prilično izazovno. Znate, ja sam zapravo išao u srednju školu vanredno i na fakultet redovno i ta 1. godina je bila vrlo onako turbulentna na temu učenja i svega, odvajanja od roditelja. Niko nije bio spreman za to. Ako me pitate, iskreno ću vam reći, bolje je sačekati. Da. Bolje je sve završiti u svoje vreme, ići sa svojom generacijom. Bilo je teško da budem sam u nekom Novom Sadu. Znate, svi moji drugovi su ostali, nisu čak ni u Beogradu, nego su ostali u rodnom gradu i tako dalje. Za prijemni sam se isto tako pripremao malo bez prevelike ambicije, misleći da idem samo da vidim okolnosti. Ali možda je baš i to bio ključ za uspeh. Neobično. Imam anegdotu da vam kažem za prijemni ispit. Pošto moja porodica uopšte nismo bili edukovani kako izgleda taj prijemni ispit. I mi zovemo neke prijatelje u Novom Sadu i kao molim te idi na akademiju i pogledaj šta piše tamo od predmeta, šta treba da se spremi. I sad on čita, prepisuje čovek sa table, sa papira i piše dramski monolog, znači deo drame. Pod 2, deo komedije. Pod 3, poezija. Pod 4, klavir. Ja kao, kakav klavir? Mislim, otkud klavir? Dobro, nema problema. Sednem, ja počnem da učim klavir, lako naučim dramu, lako naučim poeziju, lako naučim komediju, ali klavir. Sednem, 6 sati dnevno sam vežbao klavir. Naučim da sviram klavir. Išao sam prijedno časove i odem na prijemni ispit, prođe drama, prođe komedija, prođe poezija i oni kao hvala, doviđenja. Ja kažem, a klavir? Oni kao, kakav klavir? Ja kažem, pa sam naučio da sviram klavir. I kao, pa dobro, možete nešto da odsvirate. Ja sedem, počnem da sviram i odem da pogledam taj papir što je prepisivao, a zapravo u istoj zgradi je Dramska akademija i Muzička akademija. I on je meni prepisao od odseka klavir, njihov prvi predmet je klavir. Greškom je dodaju tu stavku. Tako da sam ja naučio da sviram klavir, hteo nehteo i dan danas znam neke osnove, ali to je neverovatno bilo da sam greškom naučio. Ne znam da li je iko ikad greškom naučio da svira instrument. Evo vi meni kažete. Da. Recitiranje ili recitacija, to je poseben del od vse drugo, neli može da se nauči, така натаму и улога, не викам дека е тоа полесно, но рецитирањето е веројатно го имаш или го немаш. Кој ви беше некаков идол или кој ви помогна во тоа како да ги кажувате тие стихови, а тие да допрат до публиката? Prvo, uvek sam birao poeziju koja je vrlo angažovana. Nisam voleo deskriptivnu, odnosno opisnu poeziju. Znate, to je onako malo neka poezija koja je tako sve i ravno da se izgovori. Vama je jasno šta se tu dešava. Neki pejzaž, neka magla, neko nebo. Međutim, mene uvek privlačilo poezija u kojoj ima nekog sukoba, dijaloga, u kojoj se piše pismo nekome. Zašto? Zato što sam ja zapravo prepoznavao da bih ja tako govorio. I to je poezija koja može vrlo angažovano dramski da se govori. U smislu da kad je govorite na sceni možete i da se posvađate kroz poeziju. Možete da viknete, možete da potrčite. I ovo veče je zapravo specifično po tome što je sva poezija takva. Da vi skoro da ne verujete da je to poezija. I imao sam uzore, slušao sam, na primjer, kako su Petar Kralj, Petar Božović, Rade Šerbedžija, Miša Jankitić, naši veliki glumci govorili poeziju, svako na svoj način, ali dovoljno da shvatim da tu ima mesta za mene kao potpuno neiskusnog, koji ide samo po srcu i po ljubavi, da nađem neki svoj stil. I nije taj moj pristup baš bio prihvaćen odmah od profesora. Oni su govorili da tu mora da postoji kodeks, da kad se govori poezija, ma kakvi, ja sam se širio, ja sam šetao, ja sam plakao, ja sam se smejao dok sam govorio poeziju i tek posle nekih 15 godina, kada sam izašao pred publiku, neki od profesora su rekli, znaš šta, izgleda da može i ovako. To je iza njih bila lekcija. A moje je bilo samo da nastavim to što mi srce osjeća
da to izguram. A malo vam je to ko neki priziv. Znate, ja sad kad govorim ovako delo je logično, ali nije. To se osjeća i to vas vuče. Ma sve i da je pogrešno. Sve i da cijel svijet kaže tako se poezija ne govori, a ja je osjećam. To je onda istinito. To je onda to, da. I to i krasi ove naše susrete. Zapravo ljudi dolaze da vide kako jedan glumac na potpuno neki drugi način govori. I u toj autentičnosti je najveća vrednost svakog umetnika. Kad idem i do naša večerke, помогнете ми за тоа, Мане од Зона Замфирова ви направи баш онака проблеми. Леле. И тоа е леле. Да. Имаше момент кога сакавте да се откажете, да кажете, не можам. Nikako. Никако. Ne. Dobro. To se odmah vidjelo da će biti kapitalna uloga. Kokan Mladenović je srpski reditelj koji je sa juga Srbije iz Niša, koji je od malena maštao da će jednog dana raditi Zonu Zamfirovu. Nama je Zona Zamfirova poznata po filmu Zdravka Šotre, gdje su Katarina Radivojević i Vojin Ćetković igrali Maneta i Zonu. U pozorištu ja sam dobio ulogu Maneta pre 12 godina i tu je najproblematičniji bio govor. Znate, ja sam iz zapadne Srbije, to je na primjer kao kad bi neko iz Kumanova krenuo da uči strumički. Mislim, ima razlike, je li tako? Jel da? Katastrofa. O tome se radi. Ja kao, gde mene uzeše? Međutim, to je baš bio dobar izazov. Pola godine sam učio, spremao jezik i naučio i onda sam izašao ko Mane. I ta predstava se ispostavila kao antologijska predstava. Za razliku od filma koji je samo ljubavan, nežan, folkloran. Ova predstava ima sve to, ali je pritom i, da kažemo, dnevno-politička, oštra, inteligentna, folklor je obogaćen. Zamislite, u predstavi se ne igraju se samo igre juga, nego je koreografkinja Mojica Horvat iz Slovenije smislila da se zapravo igra river dance i da spojimo naš folklor sa, na primjer, irskim folklorom. I to je stvorilo potpuno neki svet za koji vi ne možete verujete. Kao makedonski ropot, kao neko kalajđijsko, samo što ima nešto što vas strašno intrigira. Ta predstava je stvarno veličanstvena i mnogo smo se potrudili oko toga, igramo još uvek i velika mi je želja da to, na primjer, gostuje u Makedoniji, jer bi ovde to leglo neverovatno. Neverovatno. Ајде да посакаме. Баш бих се радовал. Така е, да. Иако знам дека ова често го поставуваат новинарите, но нели сега нас не провоцира секогаш колку е тешко или лесно да влизаш и да излезеш од улога и да бидеш оној нормалниот Иван Бусичич кој што го познаваат сите. Дали од секоја улога си носите нешто во себе, па потоа го ставате во некој фолдер да не излезе нешто што е Мане или некој друг лик? Pa nije to često pitanje. A nije? Ne, ovo je mudro pitanje i o tome treba govoriti. To ljude zapravo ne zanima previše, a trebalo bi da ih zanima. Pa eto, to je možda poteškoća ovog našeg posla, kako se glumci nose sa svim svojim ulogama i kakve to tragove ostavlja na njima. Kratko ću reći, ja sam u Rusiji od jednog svog vršnjaka glumca naučio jako bitnu stvar. On je meni rekao, Ivane, glumca vaspitavaju njegove uloge. I ja sam to shvatio i rekao sam, ok, ako mogu da biram svoje vaspitače, birat ću najbolje. Znači, prvi taj filter je da vi dobro promislite da li ćete da se upuštate u kontakt sa nekom ulogom i odmah da predvidite kakve to posljedice može imati. Da li je to dušekorisno ili će to treba se posle izboriti sa tim. Jer pravi glumac ponire ulogu. Pravi glumac stvarno dotakne suštinu neke druge sudbine i to ostavlja trag. Ali ja biram, baš biram i hvala Bogu da ima divnih uloga, ima lepih, duhovnih, zanimljivih uloga, komičnih uloga, promišljenih, ima dobrih reditelja koji teške teme otvaraju lepo, tako da to sve može da se predupredi i treba da se predupredi, jer posle je mnogo teško. Znate, ako srljate, ako vas nešto ošteti, treba to zaciljivati. Да. Го споминавте рускиот актер кој што ви помогнал, нели, во Севова.
Како се стигна на рускиот пазар? Беше лесно или тешко? Тој е многу поголем од сево ова што ние го знаеме, многу малку знаеме за тоа. Да. Може би рускиот ви помогна, може би изгледот ви помогна, може би мюзиклите, што помогна се? Prvo, to je bilo preko noći. To je ono što ja nisam mogao da verujem. Ja sam dobio poziv u 4 popodne, ja sam u 6 snimio neki video. Сериозно? Da, poslao sam u 8 i ujutru u 9 su mi javili da sam dobio glavnu ulogu na Prvom kanalu. To uopšte ne govori o meni u smislu da sam ja neki izvanredni talent, nego to govori o njihovom sistemu, koliko je razrađen i koliko vrlo jasno znaju šta im treba. Svaki talent koji sam razvijao, od igračkog, preko poetskog, preko pevačkog, do glumačkog, do jezika koji sam voleo, do moje sposobnosti da se srećem sa ljudima i da zavolim i druge nacije, druge vere, sve se to sabralo i doprinelo na tako jednom velikom tržištu. Sve su prepoznali i umnožili. Mene je to promenilo kao čoveka i kao umetnika. Pre 7 godina sam snimio prvu ulogu na njihovom Prvom kanalu. Poslednja mi je bila njihova velika priča o Giacomu Casanovi, čuvenom italijanskom, odnosno venecijanskom špijunu i ljubavniku. I premijera je bila sad za Novu godinu na Prvom kanalu. Tako da se jako lepo tu razvija karijera i oni me jako lepo razumeju moj senzibilitet i daju mi divne prave uloge. Ne smemo zaboraviti da ipak to nije Makedonija, Srbija. Da smo za par sati jedni do drugih. Tamo treba leteti avionom i treba izdvojiti vreme, ostati. Tako da i tu biram da ne budem previše razdvojen od svoje porodice ili da budemo zajedno kada sam tamo. I ovi sve to uvažavaju, što je neverovatno. Zamislite, to je neka filmska industrija koja se uopšte ne duri ako kažete, slušajte, ja ne mogu, meni je bitno sad da budem sa mojima. Oni kažu, divno. Može. Bravo, momčino. Znate, tako da meni to mnogo imponuje i baš se radujem to. На наша вечер, нели, во Битола, на почетокот на концертот сте рекла вака: Достоевски рекол, убавината ќе го спаси светот. Велите, ако во овој тежок период сте помислиле како да се спасиме, ова е еден од начините. Јас морам да ве прашам, не знам како ќе почне ова наша вечер на 9 март и потоа она наша вечер во Струмица, но дали на вистина силно и искрено верувате дека убавите работи кои што ние сите ги правиме, може да го спасат светот? Da, verujem. Znam da je to istina. Dostojevski je napisao lepota će spasiti svet i to je jedna velika istina. Lepota i unutrašnja i spoljašnja. Lepota u svakom smislu. Na svakom nastupu svom ponovim te reči i kažem da mi imamo važan zadatak, da ovo koliko smo u ovoj dvorani zajedno, za ova 2 sata, bez obzira kakav je svet napolju, da se mi ovde setimo da lepota još uvek ima i da dobrota još uvek ima, jer su umni ljudi rekli lepota će spasiti svet. Verujem da je to velika istina i to se potvrđuje svaki dan, na svakom koraku. Naše je samo da ne zaboravimo da je to istina i da nas deprimira surovost trenutka. Jeste, verujte, ako se okrenemo ka istoriji unazad, kad se podvuče crta, kako se svaka grozna situacija završila pobedom lepote. Да. Имате умилен поет, Бодлер, Есенин, Анте Пуповски, Алекса Шантич, Милан Ракич, Арсен Дедич и уште куп други. Како ги бирате? Тоа е повторно ваша можност и моќ на препознавање, на комбинирање за кое што го споменавте. Имате умилен поет од кого не се откажувате на ниједна наша вечер? Konkretno ovo što će biti izvedeno sad u Skoplju je, malo sam napravio koncept kao da su to pisma koje su ljudi jedni drugima pisali. Tako je, na primjer, Jesenjin pisao majci, njemu je pisala njegova majka. Mika Antić je pisao svojoj nerođenoj deci, nekim budućim generacijama. Takođe je pisao svome ocu. Jesenjin je pisao ženi.
I onda kada kroz ta pisma, to nije transparentno, to ja sad vam objašnjavam, ja sam samo vidio odjednom da ovo veče je obeleženo tim pismima, tim obraćanjima, vapajima, ispovestima najbližim ljudima. A zapravo, šta je mene to podsjetilo i publiku, šta podsjeti posle ove predstave, je da ljubav, jer ovo je veče ljubavi, da ljubav nije samo ovo kako nas danas vaspitavaju New Age magazini i ostalo, da je to ljubav između muškarca i žene. Ljubav podjednakog intenziteta, iste važnosti između roditelja i deteta, čoveka i Boga, mene i otadžbine, čoveka i umetnosti, prijatelja. Da toliko ljubavi ima na svim frontovima, da je ne treba sužavati na taj samo na muško-ženski odnos. I zapravo u svakom od ovih pisama je to vrlo izraženo. I zato je vrlo intenzivno. Negde komično, da vam kažem. Negde vi crknete od smeha kako se neko zapetlja pišući pismo. Negde se rasplačete kad pismo ne stigne do majke. Negde se zamislite šta ćemo ostaviti budućim generacijama. Ali je zapravo svaki put vrlo očišćujući, vrlo katarzično. I nama na sceni i publici. Znate, kad su me pitali što se predstava ne zove Vaše veče, to su mi rekli neki stručnjaci iz marketinga, bilo bi bolje da bude Vaše veče, jer deluje kao poklon, ovo je za vas. Ja kažem, ali to nije istina do kraja. Ovo je naše veče, jer je taj susret podjednako važan i za umetnike, kako i za publiku, jer smo isti. Isti smo, bez obzira što smo mi na sceni, a vi u dvorani. Isti smo, u ovom životu smo na istom. Писма ги споминавте. Сте кажале во едно интервју дека не сте строг татко. Кога би пишувале писмо на своја нина, што би рекла? Trudim se da ne budem strog, ali se mora biti malo strog. Ja mislim da je dobra mera, na primjer, pravoslavnog oca. Mene moja vera uči da je zapravo otac ukoliko je strog, ali pun ljubavi, da je to najbolja moguća formula. Sad, pun ljubavi je lako biti za svoje dete, pogotovo takvo dete, znate, kao što je Nina Bosiljčić. A strogost malo mora da se namešta, jer je neodoljiva. Možda je Jelena Ma kakvi, ja sam zadužen, baš zato što nije ona, ja bi to njoj prepustio, međutim, ona je još labavija. I onda moram ja malo veštački da glumim tu strogost i to nas baš postavlja na svoje pozicije. Ali napisao bih Nini. Pisao sam je, ostavljam je, ona kada je bila mala, uspavljivali smo se uz bajke. Međutim, video sam da nam je dete prilično osetljivo i da ne može da zaspi kad je pričam bajku u kome se pojavljuje zmaj, veštica, čudovište i tako dalje. I onda sam počeo da izmišljam bajke za nju u kome se ne pojavljuje ništa od tih, da kažem, poganih stvari. Bajke koje umiruju. I mislim da ću uskoro to zapisati i snimiti i to će se zvati Ninine bajke. Iako je ona bajke već uveliko prerasla, ali mislim da će biti na korist za svu dečicu koju umiruje odsustvo tih strašnih stvari u bajkama. Da. Јорговани, филм кој што никаде на крајот на овој месец ќе биде прво со своја премиера во Србија, а веднаш потоа ќе биде и во Македонија. Знам дека ќе ги наполни киносалите заради тоа што станува збор за една интересна приказна, но еве од прва рака кажете им на сите нами и на гледачите особено зошто да дојдеме во кино да го гледаме Јорговани? Ono što je najzanimljivije tu za sve koji su gledali, na primjer, seriju Ranjeni orao ili Nepobedljivo srce, kako na makedonskom Nepobedljivo srce, tako se kaže. Nepobedljivo srce. Nepobedljivo srce, da. Meni je tamo partnerka bila Slobodan Mićalović, Četković, prekrasna srpska glumica i mi smo kao par nekako se stvarno vezali u našoj kinematografiji i svaki put kad se sastavimo to je neka božanstvena priča. Međutim, ovaj put se srećemo u jednom potpuno drugom kontekstu. Ovaj put u režiji mladog Siniše Cvetića, koji voli da šokira, je uzeo je najvoljeniji glumački par i potpuno ih izokrenuo naopačke. Stvarno, šta je naopačke? Film je zapravo o tome kako izgleda naš život iza kamera.
kakve su to muke, kako izgleda kad je glumac bolestan, a mora da sija, kako izgleda kada ima 1000 problema, a to mora da se sakrije. I film je onako vrlo šokantan i oštar, zato što je lišen tog ružičastog ulepšanog sveta, red karpeta, bliceva, ogrlica, smokinga, lakovanih cipela. Zapravo to je jedan istinit film i što je najzanimljivije, to je onako jedna crnohumorna komedija. Smejete se, suze prolijete, ali kad odete kući malo razmislite zapravo kako sve ima drugu stranu i najveća korist od toga je da zapravo ništa ne tumačite crno-belo, nego da kad god krenete o nekome da se zadivite, kažete blago njima, njihov život je idealan, znajte da to ima drugu stranu. Ili kao, ma ovo je ološ, ma znajte da i on ima neku nežnu stranu i da ne treba tako lako izgovoriti te grube reči. Ali film je zastrašujuće komičan. Znate, mi se malo se šalimo na tu našu gorku poziciju, ali i na kraju pobedi lepota. Na kraju pobedi lepota. Da. I za samiот крај, како за окружување на ова интервју, морам да ве прашам, сте рекле дека Анте Пуповски е поетот кој што сте го сакале уште одамна, уште пред да почнете со наша вечер или нашите вечери заеднички кои што ги правите. Зошто токму Анте Пуповски? Што е толку инспиративно кај него? И можеби, ако не ви е тешко, можеби не цела, но за крај некој стих од Анте Пуповски. Bila mi je velika želja da naučim makedonski i zapravo moje ove predstave u Makedoniji gde ja mogu da se obratim publici lice u lice mi je bio povod da publiku pozdravim na makedonskom. Mnogo mi se sviđa jezik. Ne mogu da objasnim zašto. Strašno mi je blizak. Prosto vrsta jezika. Razumem. Divan je za izražavanje. U muzici naročito se to vidi kako sija makedonska muzika. Mislim, i nije samo do melodije, nego i do jezika. I onda sam ja zapravo sa svojim prijateljima iz Makedonije naučio taj pozdravni govor na makedonskom, a jednom prilikom kada sam, čini mi se, u Univerzalnoj dvorani, sada i u Mobu, a tada je Univerzalna još bila otvorena, kad sam imao veliki koncert, tu su bili naslednici Ante Popovskog, bio njegov sin. I zamolili su me da se kratko vidimo posle koncerta i poklonili su mi jedan set poezije, originalni, iz njihove kuće. I to me tako zadivilo i tako dirnulo da sam ja tu našao jedan komad poezije koji sam poneo sa sobom i kad god mogu ja kažem ti konačno me bakna. I kako i ovi doždovi i vetrišta, kako i ovi sekavici me okova za sebe si. I to što vek i među nas se sluči, to ni Gospod Bog ne može da go spreči. Vi благодарам. Hvala vama. Moja prva platonska ljubav čista kako solza, сега кога порасна shvatив što si ti. Tajno moja zvezda praćam da te povikam, ništo ne smene to šuška molika temno je, tajno moja voduša se tad feneri što ima založiv da ti pevam pod penđeri.